ناوی من هارونه جمردینه ما يعني المردين استوري هات مدني نام مالباتك ولات باريس ده دايك بوما ولو مازم بوما يعني جيانا مني مالي جي كم زاده جيانا جواك تشاو درباس ويا ايماجي زاده جي فرق وش دايا خدتنا يعني مكتبو كاري شغلي وام وابو شتي محس سالم مكتب خان يعني مكتب جي حتى حس سالا بشتي مخن يدي ولو خواسته كامجي خواندن تونه بوج زده يعني تاني وكي فورماليته ام چون دهاتن مولو قدان 8 ساله مولو بردوام كر پشتی مکتب ما خلاص کر پشتی دمکی ام وکی ام درباسی علی متروپولین ترکیه بون الورج قدره که بسالان ام الورمان يعني بري ام درباسی و داره ببین جیان می گنجی ولو يعني خوشی خو باشی خو همو به هفتور درباسته بو يعني ما قوم مالباتك ولاد باريس يعني ولاد باريس شو يعني تاني ولو أنا نكو وكي مالباتك زيادة ولاد باريس ناف خده هنا مثلا باشي خو مثلا شوينا ميتينغا هي راي خدن بخوا أو باشا وكي نوروز روجن بيروز دچن وانا يعني پیروز دکن يعني اوقاسه وسنه و چارچوبه ده ولات پاریس یا خو اوقاسه يعني ام وكي هاجمار خوشك برا شش حفت برا و شش خوشكن يعني مالبات قرابالغ وهنا كي يعني هاجمار اخو هبو پشتی امش گند درکت نش خودت هنک بلافون چه بو هر یک جمع چو جیه کی جیان خبر دام کردن چون دربه ولات جگند درکتن چه بو این آجی چوینا گند هاتن چه دبه يعني ما از نکارم بیجم يعني مزارو كده پارتی ناس کرنا من ولو بچوكتي دست بكر نا هناك درنگج دست بكر مثلا زيادة مثلا دانستاندن من به پارتی را چه ندو به وکی تفگر آزادی را يعني حياة بالسالية خوانجي زدا علاقة مج سياسة تبتنبو يعني مرايا خولو تاني دا يه خوي كي كرد حتى جارك ميا رايا خدايا اك بارتيجي يعني يا اك هبيجي يعني راسيا ما ابو يعني نكو مبزانه بون حركه ذكر انجي فرقان تشتاد ابو ما غوري غاف داوت نولو بو جبر باندورا هوالتيا جواكي تأثير جدا سر إنسان ذكر يعني حياة بستو يك سالية خوشي زده ناس کرنا مني تفجر آزادی حتى جارا ما علي شاش دجي ناس تكر جبر فيلمي كو آوا كربون جوا كردان نشاندان او باندور و تاثير سر مالباطا نبخوش ذكر يعني دهشت كو تفجر آزادی شاشي ناس بكن علي وكي دجمن بيناسه كرن ده يعني اول مرة تشيد بو يعني ام بيج ولو مزرار مزن دا ريخستني تفجر آزادی ولو جي تشيند بو نورمال مجيانا خبر دوام دكر
پشتی آسته که مکت هنک فرقان تشتا تایبت شر کوبانه دما داعش درکت اورته و شر کوبان مزن بو و دمه بهتر ناسکرنه ما چه بو مثلا جگون دمجی بخواد تبلیغون چه بو يعني مثلا كتشك جيران ما بو حوالتي مني بتشك بو ابو خوجي دما تهبلي بو بشتي دم كده شهيد كت يعني تاثيرك المجي شيء كربو يعني هين بيتر هشتكو ناس كرنا مني وكي كرد حركتها كرد وكي جواكا كرد شخب حتى شر روجافا شر كوباني برياوي ما روجافا كدري بو جغرافيا الكدرة جغرافيا الدنيا كذا ميوان ناس نذكر يعني بشر داعش ده هنك ناس كنا ما تشيبو أنا براستيه كك كوبان الكدرة بو كاس نظام وزده يعني نكو كي أم مالبات براني جواك باكور ده ناس كنا كله زده نيمو يعني أولو ناس كنا ما تشيبو يعني ما خاص وده مش تبلي ببن يعني درفتك أم تبلي ببن تشينبو ريو ريبازان ده هناك عجميتي ما هبون مثلا شاب تبلي ببن يعني سالة كده سالة ولو بردام كر حتى ما ريك بيدا كده مولو تبلي بون يعني حيام تبلي بجي جيانا ودري ولو بردام دبو يعني تقالي تاخد تنبو ولو قيمته خوي جياني يعني زيادة تنبو يعني هنا جي ولو باش بو يعني انا وكي بيجن درنگ بوجي ام تبليبون ولو ناس كرامه بهتر چيبو بشتي ذات ام خد تبليبون درباس روجاوا بون حتى درباس روجاوا بون جام راستي هنك ناكوك سري مرات شيء ذكر يعني بهر البندي بو عجبا جيكي تشوايا اما تشوا حركات بكن تشوا تبغر جبر افج كنت يعني اف تشل ناكوك سري مرات جبر ناس كنا نزيد ابو زيد ما تمام خواسته كي ما شهر هبو ام تبلي بن وكي سفر بالك بكن دمكي بمين روجاوا شاري خو بكين وكي طول راكن تشبه وفجرن ارمان جميج بخوج ولو بو پشت ام هاتن درباس روجاوا بو گوهرتن تشبه مثلا انسان ده گوهرتن تشبه يعني وكي كتش دنيا قدن شخص سينوره مثلا ابرا باكور روجاوا ام سينوره كي درباس سينوره كدن بو وجيانا ورو برجي پر فرخه ما في فرق ديت يعني ولو بيتر ناس كرامه بهوالا رتشبو برسين كو بمرنا كوب تشد كرن برسفي وان ديت مد زاني بو كو ام هاتنا دنيا قدني دي حقتها جياني هدي دي مناسكر يعني حتى ام هاتن رجواجي ولا راسيك ابو وكي بترس عجبا مثلا جاران قوتني دجمن دهاتن بيرا ما عجبا وكي كنت بيناسه دكن حركة آزادية وكي كرت بيناسه دكن عجبا ولوه نه ولوه يعني وكي كرت افتشت فكراندن بإيش اما راسيا مجي ابو يعني بيزانبون إنسان دينا وان فكرات خسري إنسان تابع بيشتم خوب خا بيرا مكتنا وهوالا هبال ناس كرين ملت روجاوا ناس كر راستيا وجوا كما ناس كر برسوا قالك برسي مرواجي دهات جي يعني جبرم خد كت النافي دي ما بخد دي تيدي بيس نذكر هنا كاس مرفي بيجن أبولويا وكي دجمن بين سابقين يدي ما بخو ام بخو دبون طرفدار بي يعني ما بخو ديت ابجي بو ما باش بو حتى كو ام بخو نكت النافي ما خويا ابو امن تبل نبو ناجي حتى داوي يجي يقولوا الناس كرني ما زادت شي نبونا يعني ام بشتيكو بجروب كده درباس روجاوا بون جروب ما مگو يعني 16 17 کس بون
پرانی خورد بود yani hamama gişti xort mesela şaş hava lejin tetin ev praniya xoş em hemşeri hevdu bun yani jmer dine bun emulo gihiştin hevdu pişti em maqam peyman berikum sinor derbas bikin jeku derbas tabin alana kam derbas bunji yani pişti seroja dest pekir em derbasi kubane bun سه روزال مالباته که ولات پاریز مان مالباته کو دست که مناس کرجی او بوزاتن پشتی و ام بلا بون جابدو یوم لجی پرورده گشتی هفدو دید ولو باش ام در باس بون ام چون مات در باسی دیر که بون خانه سوری لو دره ام بندی روزم پرورده مان حياة هوال قشتي كومبو يكو دورة ببينن پشتی دوره کوم بو پشتی 2 هفته 3 هفته مدرس پرورده کرد پرورده شربانی نو ورجی ذات شوا تبلیغ بو وارجی نوالی خورد به هفره بون دوی دره دجی بهتر مثلا راستیا جن و راستیا زلام بهتر هات ناس کرن تکلیه که به هفدور داتانین علی دانستانن ده چوان ازیکاتی را ور بکن ما هنک بنگه دور ده گت مثلا شربانی بوده پرورده پرانی سر تکلیین حوالتی جبر پیش دکت پرورده مش هنک گران در باس بو راستی مسیح مهدی تمام عسکری و ایدئولوژیک پرنا هفته بو جبر به هنک آلیان ده ام کم دمان مثلا ما درسین هبون لازم 3-4 روزا دریج بکنه مجبور وقت كم بو دخلت نرى روجه كي دروجه ده يعني ما بنقها دسبيك اللي وديت اللي قافا بتنوكي فلسفه ريباتي ما ناس كرين دوره دسبيكر اما نكو هرت ود دسبيكر يعني او براني مثلا از بخوا باش عسكري من بيتر جرينج ده يعني بدميره ملو فيربو حتى مجراني بهتر دا علی ایدئولوژیک علی فلسفی علی حرکت آزادی فکری فکر ریباتی حیام ناس کرد انك وقت خوار راستجی زور زحمتی مد شروان ده چه بون وکی چاوا وکی علی جیانی دم پزور نمامون جبرت هنك تشتیک مجیان ندکر ملازم بو الور فام بکه ده تکلی هوانتی ده درابون رونشکاندن به هفتور اخافتن ده حتی رازانه حتی خوارنه تایبت یا هری بالکش خوارن چه کنیم مثلا شروان نو دیجی مثلا ناکوکی ولو درکاتن وکی کو چوا خورتک دکه مطفاق خوارن چه بکن يعني اف حتى ما درباس كراسي ما زحمتي كشان جبر انهار فير ببون كما دايكا ما ينج خوش كما ما خوارن جمره چه بكه وانتشتا منعل ببون جبري بالكش دادل مره طبعا حتى فير بون قال لك بيرانين يقولون چه بون يعني وكي مكتبه بو وكي مكتبه كي بو شو انسان دسبك 26 ساليه خو شم مدرسه اول شيء مدرسه ما دويمي بو يعني علي جياني ده علي فيربونا جياني يا راسي باشي خو خرابي خو هبون يعني نه باشي خو زحمتي خو هبون يا راسي ولو درباس بو سيما درباس بو بشتوي ام دتن لسه جهدو هناك رقاتي انا هر یک چون آلانه کی پشتی هم درکتن پراتیکه جی زور زحمتی من بردام کرد تابی ما اول بخواه دان وستاندن زور نمابون اول بمره هم درباس تابور بون مثلا يعني بشتي شربان نو ام درباس براتيك بون ام چون آلانا شهید خبات تابور جانا تابور دست بکر جانا تابور ده جی لسا جی حوالی جن حوالی خورد بون وکی
جیان سا بردوام کرد عینی سیستم بردوام کرد یعنی عالی آنایشته عالی جیانا به هفره هفش دور دجی هدی مزحمتی خود در باست کرد یعنی جبر هرتش خلاص نبود هم بهتر پرورده لازم بود فهم کردن لازم بود پشتی هم در باست تابوری بود اول بیرانی که بچوک جهیت خواهم بیجم هنک بالکشه جبر مهنک که ماسی خود شروانو در باست نکردبون تابوری بردوام کرد یعنی او ناو حوالا ده وکی مثلا علی خوارن چیکرن ده علیه ده از پر هنکی zorlamadı bu yani tecrübe mi tune bu mesela kimasi min hebun dema dor dahat me yani rastlayacağım zorlamadı bu mesela her cari min gerekçe peyda dikir min digo asxarın çenat acaba aslında ya rastlayacak ebu henik feodal bu mecberi bu bere min hacet peyda dikir şuaz hafta ki havalara mxarın akhar جبر anlayışa ki me ro çevt hebu yani جن و قرطار ناو هفدوده هناك فيروان تستنى وبو حتى كي برشام جهفار رجوت مقول والله من الشرم ذكر فلان فلان ما ولو درباس بو او جيكي دبير عمدا ما يعني بالكيش بو جبركو هناك بايش هجي هناكي بشتي تابوري ذاتا شر دست بكر شر شدادي دست بكر حمله شداد بخوش حاضر بوم یا گنده مدیبان ایشنگالی حاضر بوم پشتی شداد یا من بش دست بیکر yani ya günde şengal ya mediban hani kesan bu mesela zu xalas bu haft roj de roj berxoda zede perçunin mezin çene bu ya şida de jewlu mahkeman berxona da yani ve de hazır bu zor zahmeti me çene bu zede de derede yani de be ali şerde acemiyeti me bu zaten me tercübe xod aspek de burada girdin جبروي ام شو دمام درباسي حمله من بجيبون دور ده بيتر ترجمه مچيبو مثلا بيتر ناسكنا مشر راستيا شر راستيا دجمن مچانيز ببن و دري ده بيتر وكي بروفيسيونال بونا ما داس بكر شخوا مادي داس باخجيا گندا دكر دي اوبراسيون داس بيدكرين حمله من بجي هناك جبو مجي جراند درباس بو مثلا راسي جي مقول يعني خلاصيا من از نبارم خلاصيا من هبد في جبر ام قالك جارا كتن شمبري حوالي ما كتن شمبري يعني وناوكي فلسفه مرني مجيان ذكر اما ما تقول راستي ده احتمال افها مثلا ام في حمله نوقيا الشدادي ويا مديباني وان بو او هناك دريج اجود دمه هوني في سمه اجود حتى داويج ام تدمان هوال زياده شهيد كتن روشن جران ما بخوخ بير ولو بول شاهد باندور جدال ما دكر نافشار دجي ام ولو هوال صبح هفراد بون اليكار هرملي ده تابع بشتيا حمله من بجي خلاص بو هم دسا وگریان جی خو حتی یا رقا جی بیدم دست بکر یا رقا دجی خو حتی یا رقا شون حتی بری که مگیجن باجر ام اپراسیونی گنده رقا دبون داوید zaten الور بریندار بوم دمام چون گنده کی مزن بو هنک مگرد اولو انجام سوقاس ده از بریندار بوم خود دم از بریندار بوم جی
yani تربو الكيش مثلا هستن جداد من دهات أواكل مثلا بشت 5 دقيقة أس بحسيام كو أزبرين داربوم جبر أو جرماهي من هيس نكر يعني يقولون نجي من دبر بريكيت دبو في شكا دوشكا دوازدم لي ده يعني وي جرماهي وي أثناء ده من زده هيس نكر بشتي من ناري أز نكار مدي بمشم يعني 10 دقائق 15 دقائق أزولو العرضي ما بوم دنگه میج قطبو ایدی هوا جبر درجیر بون منی کار بود دنگه خوش بگین نفانا پشتیوه من از ورو دما فشک خوار بو ورو هنکی پکیا بوم وی ملی مسافت چه بوج قلیشه يعني ما حسابه کو ایریشه کو بکن از نکام خوب بگین قلیشه ما هنک هستن ورو جیان کرن tabi pişti 10-15 dakika azulu العرضي ما بوم pişti ve di nefes alın bedbu من غازي هوالا كر هوال جي zaten قاطع جير دبون ولو بي حسيان tabi حتى هوال مدرخصن جي هوال برزولا ما بون مثلا جبر آلي كدش سوقاس كرن سرباني بو او جي جور ده ما ده هاتن سر مادي بني سر درجه ده زولا ما بو تشي دبو ولو حتى داكت من جيري برنداريا ما جيولو بو حمله ده زده ما عربه بکار ندانین وکی تایبەتمەندی ئەوەی حمله ولو بوو موتۆر شانن زاتە موتۆرێ ئەز چوم حتا خەستێ پشتی برینداری هەواڵ هاتن مڕاکن ji bo ku bibin xestê ji ber rastî jî xwîn êdî laşê min de nemabû lazim bû em heval zû min bigî hîç sana xestê heya em çûl xestê jî mesela astengî çêbûn ber milekî de di nav şer de milekî de suîqas kirbû em wilo gîhaştin noqtê hevala yani du kes bi mer şandibû ji bo ku merakin motorê şandibûn motorsikletê du hevalên ereb bûn zimanê wan jî zêde fam nedikir û hinekî di wir de jî me hevdû fam nedikir yani meraya xweş şas kir zaten şu diyê alanê çetara derketin û heya em gihîştin ciyê xwe jî müdaheleyek hat kirin derê de hinek tîmên tenduristiyê bûn wilo jî piştî wê em derbasî xestê bûn zaten piştî wê zaten me çavê xwe vekir em hatibin emeliyat kirin û tedaviya destpêkê wilo me berdewam kir cara destpêkê Kobanê emeliyat bûm emeliyata destpêkê ji xwe zaten cî ku rojava li emeliyat nebûm nema li xesta giştî emeliyat bûm piştî wê piranî li Şamê tedavî bûm yani wilo 8 sala nêzî 8 sala tedaviyan berdewam kir her bi emeliyata derbas bûm yani bi giştî ez 32 emeliyat min derbas kirin encam negir me her dayî got tedî tamam yani me got hinek mijaran gerek em qebûl bikin birîndariya xwe wilo tedaviya me bi dawî bû encamê de hasar ma yani hasara tedaviyê ya birîndariyê yani dîsa jî ne birîndariyeke wilo mezin e en azdan hevalê girantir hene mera wa tez dewan jî dema mera êwan dibêne merivayê xwe ji bîr dike piştî birîndarî zaten piranî me hem tedaviya re mijûl dibûn hem jî di alî jiyanê de alî perwerdê de
خبر خصم کرن هبو تایبەتی گرانی سروا بو وکی پرورده اکادمی جی پشت شهروان نزده ما ادی اکادمیا دیامین یا شیطرزگار یا شیطرزگاروان یا اولین گازی مدید اوجی داده به دو مهوان بردوام کرد جبر دنابر دست عملیات همه چی بو مجبور نیفجی دما yani دور درجی مهنک تشت کرد مثلا علی بردوزی ده علی فلسفه ریبرتی ده ما دور درجی هنک گرد شخو جیانا محمو به پرورده در باسته بو tabi birindariya min پر سر من هنتشت باندور کرن من وطنت دای مثلا جبر از نوج تبلی ببوم این سالا من چه نبوم جبر وی از زوب جبریندار بوم وطنت دای جبر کو ام پرانی شهر گرینگ دگر پشتی بریندار بوم مگو yani من حساب برینداری تجارت کرد مگو از یا شهادت یا برینداری نینه yani می اولو بمنن پشتی ام بریندار بوم مهنک تشت وطنت دای حتی دمکی حتی مهنک واtada برنداری چیه جبر زور و زحمتی ما پرچه بون راستی جبر ام جهوالا قط ببون متخص بچن به هوالا حمله هنا هبون حمله عفین پشت دست بکر بهوزه بو ام وانا که من yani جهوالا دور من ام بروان جاران دکتر مثلا متخص هر خبر جهوالا بگیرن کی جهوال جان ما نما شهر چهار دست به دوام دکه افت مراقی ما بو وما هر دخواست زودي خلاص بالتداوي ما وبتشن بردوام ممكن شر مقابل ولو شيء نبو وقت ما حساب ذاك برنداريا ما جهنتي جرام بو علي كو امن من كاربو دي علي عسكري دزده وكي بري اكتيف ببن يعني پرورده حواله غازي جي تابي نوكي دي تربون فرق وجايا خو هي مثلا علي جياني ده علي طرز ينتمي خدا ريبازي خدا اجبر قبل غازي يعني ناول سريه برينا هر حواله کی جدا بو مثلا گرام بو حواله هن که بو چاوی خونه دیتن هن جي هر دو نگه خو هن جي فلج بون طبي اف دهشت کو بهتر مروف بجياني بدا گریدان يعني دما مرا بوانا جيان بك جبر از بخوجي نو كتبو ناوان حتى من يه گرانتر دیتن بریا وجه من هنك وطنه دا برنداری جي من دگوت مخوکی گازی جنت حسبان من لگو از خلاص ببم تداوی خو خلاص بکم بچمسا شاری خو بکم دوی فکری دبون تابی ما هنک راستی دیتن ادی ما هنک تشهدو درد خستن حوالی گازی ما جیانا وان دیت پرورده کود بینن زور و زحمتی کود بینن دی ساجی یک بونا وانی بجیانی را به هفدور بونا آلیکار خوارم به هفدور چه کرن به هفدور حنک کردن یعنی مورال وانی د استا جیانی ده مثلا مورال کی بلند اف هز دم مروا بخوجی روجن دست بکی هنکی از ظلما بوم پشتی ویزاتن من بوان مورال گرت مثلا تابی ما خواست مورال جی بدن هنکی تابی مروا هنک عندما یکی انسان کی نکهونا اولین غازی نبینه جو چقا بیجی جی تو نکاری بدی حس کرن گرک مروا جیان بکن ببینه دما انسان دبا غازی دوش خو برده نابرده دما مرات تک همنا وان راستیان ببینه هنک فرق وجدایی هي يعني مورال وان ده لكو دي بهستر بن دا مورال ده علي کارکرن ده بهتر بدل دانه ادي راستیا جیان بخو دبینن و قیمت جیان اجدزان گوری وی بهتر کار دکن این تو استنگیل پیشا خو نابین يعني ما بون شاهد جیانی و امی هر ولوجی بردوام بکن يعني ام جیان اوه يعني راستیا جیان گرک مروا باش و پاريزه يعني هاري داوود خوازم في بيجم انجام نقاش يعني تشتكي يعني روجافا وكي روجافا
çaw hat naskirin cîhanê giştî hem Kurdê ku nas nedikir jî da naskirin wekî cîhanê jî bû nav û deng keda ku hat dayîn wê vala derba vala neçe yani ji bo rojava ez vê her tim bihêvî me yani hinek kes propagandayê wilo dikin mesela wê zanim yani welhasir dixwazin moral bixin ama wê ticarî ev keda ku hatı dayîn ew xwîna şehîdê hatiye rijandin wê encamê xwe bigire yani gerek merve hinek seber be yani gerek cecere me bifikire me beriya rojava hebû yani beriya rojava tu nebû me hat avakirin yani ev e yani êdî ter jî yani hêviya me ev e ku em tabî kî hêviya me destpêkî em serok bibênin êdî ew jî me hêviya xwe tu carî qut nekiriye ji xwe ji wê û em pêşarojê ji wilo texmîn dikir wê dawî de serok jî were nav me wilo berdewam nake yani tabî hêviya me ev e yani em êdî serok bibînin em vî ev şansê me çê bibe yani piranî her şervanekî jî wilo ye zaten yani ji bo wekî ji bo malbatê jî malbat gerek wate bide mesela zarokê xwe wekî ku wilo nefikire dev ji malbatê hatiye berdan û çûne ji ber her malbateke tesîr kiriye merav vê dibêne gerek fam bike ku ne ji bo jiyanek şexsî çû diçin tevlî herekat azadî dibin na ez hebûna min li vê derê ji bo malbatê bi xwe ye jî mesela her zarokekî ku hatiye bûye şervan tekoşîn dide ji bo encamê de ji bo wan e jî gerek êdî malbatê me wilo fam bikin wekî ku me terkan malbatê dikin wekî nizam çi gerek ji vê nêrînê derkevin êdî rast hevbigerin yani jiyana rast jiyana heqet çê gerek malbatê me jî taybet malbatên gaziya bêtir ferqa van tişta de bin yani em bêhêvîne wê fam bikin mesela ji bo bêtir tevgera azadî fikrê wê fam bikin ancak wê demê wate bidin tiştê ku em dixwazin bêjin giştî ez ba dibêjim heval Rüstem amoste bû bi elmê xwe bi pêş de bû bi elmê xwe bi pêş de bû karî wî tim şoreş û tekoşîn zanistî û perwerdehî bû zanistî û perwerdehî bû kanî yadê yadê Rüstemê min kanî kanî fermandarê min kanî kanî rê hevalê min kanî yadê yadê Rüstemê min kanî kanî fermandarê min kanî kanî rê hevalê min heval çîçekî wekî navê xwe bû çiya bi rengê wê geş bû çiya bi rengê wê geş bû mîna stêrkê ezmana li ber çavê min wenda bû li ber çavê min wenda bû kanî yadê yadê çîçeka min kanî kanî fermandara min
kani kani re hevalame kani yade yade çiçekame kani kani fermandarame kani kani re hevalame Ali şerbu mevane agida ketbuna karvane şehida ketnava karvane şehida Aha Kürdistan be vezirine Em nahelin heyfu tolave Em nahelin heyfu tolave Kani yade yade Ali şeremin Kani kani fermandaremin Kani kani re hevalemin Kani yade yade Ali şeremin Kani kani fermandaremin Kani kani re hevalemin